mwiri wa Muthikabu umire mochari ya Moi Teaching Referral thaa 5 cia muthenya kuria utwarirwe imwe kwa imwe nginyagia kanitha-ini wa Sacred Heart kuria Muthikabu yatanyitwo kuhurukia rucio kuringana na unduire wa kanitha wa Gatoleki. Atongoria kanitha aria marutithanagia wira hamwe na Muthikabu Korir nimamutugiririe ta mundu mwendi Ngai na Makiri ate gitugi kinene kuri kanitha kuria nakoragwo muhari-ini wa mbere kunyithania etikia. Every time you celebrated Mass with us and for us, we always got nourished and renewed. Above all, you never wavered to teach us to be witness of Christ in every experience of our service. Bishop has been a great source of wisdom. As we celebrate the month of Holy Souls, we must surely and confidently count Bishop Korir among them. Makiri igongona-ini riu atongoria matiganite aria megwikinyitie ni magathirire Muthikabu kuumana na wirutiri wake guthingatithia thayu makiuga arari na ngoro ya wendani na ritana inene rya kunyithania Kenya. Kwanza kabisa kwa niaba yangu na pia kwa niaba ya serikali ya kaunti ya Uasin Gishu na kwa niaba ya wakaaji wa kaunti hii ya Uasin Gishu tunataka kutoa rambirambi zetu kwa jamii, kwa Wakristo, kwa diocese yetu na kwa kanisa la Katoliki nzima taifa la Kenya na pia ulimwenguni kwa kumpoteza askofu wetu Korir, na sisi zote walio wakaaji wa hapa na pia bonde la ufa hii tunajua kazi ambayo askofu wetu ametufanyia. Igongona ria mathiko ritanyitwo gutafanio muthenya wa rucio kiharu-ini kia Eldoret Sports Club kuria mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta na munini wake William Ruto matanyitwo gutongoria makiri ma Kenya na etikia ndini itiganite kuhurukia Muthikabu Korir. Ngiripotera Kameme TV, ritwa rakwa ni Ngugi wa Gatua.